Reverend Owusu Bempah nyame na etua ne ka ai nyame etua ne ka wode ewo problem a bibia ekoso bia nyame na etua ne ka ONYAME sumponie na obeye kromfo ONYAME sumponie na obeye wudini Yesu asembi asepa efifreja mama Yesu asembi asepa semi anase na ne kono bono awusofo de ntia meka se ONYAME sumponie ni se enei asofo no ama asori mana are confused. Many of the church members are confused now because abatuo mre bia na asofo ni yi omo homa omo kan sambi ama sebi asori ma eni wiase enipa awo oman ni mu no omadwene ewe bebrebe. That says the Lord, that says the Lord, that says the Lord. Adosu sofo we say MPP ebewene sofo we say NDC bewene obi e ka na asem amanyankopon na oye ba akwa yesi nyina yeso no sebi mpediasa ensem na yedeja enti amaye nyini enwunu bia poti ya ifin say nyankopon ne e kasa de yetrodo no obi ase ne sofo de ye obi ase de sofo ka na ene efiri nyankopon but ni nyina em no I was say a chain ama about 1 year 2 year na ye hu de obedu nkodum ye hu say we mu de no na kire se nyankopon e kasa kire omo pote ado de Poku UTV ma di hu nkomo a kire wa na ene kwami A+ akasem bi na asem na okan no adam no mienu ba wetwetwe hu nkomo me de ehun nsem ne de braw o kan sem bebrebe ba do betu mi srani abasa na me no wadi hu nkomo na abusuafo ade ba ko a owom mehia ne se nyame anum nukure ni yente ye ho ase se nyankopon na nkasa oye ba akopɛ na ba akopɛ na oye no odi nchichemu bibia ye ba akɔ adunti ane wa fra asofo a onu nyankopon di bitumi dia ma omo de ahwehwemu ahwemu se omo ene medua na nam awa asase so ebi wo Ghana ha na ade bia nso de papa wo no sebe ne bɔ ne wom enti yente ase se bi ni wo ha ma be fra adwuma ni mu a omo ade omo pɛ omo fu ene niema bi adwuma ni mu de ntu ma be ka ho a omo ade omo adwene ni omo experience kan nsem bi a e kire se nyankopon na aka eso nye nyankopon enti obi na ka na sem timi na wie ye ene be hu chele na kwa mi A+ atuja papa busiafo aha Poku UTV say na your first time me say wa subscribe like comment na share ma afoforo so enye bi he say nkomo no de ni nyina e de bro so subscribe dada wo de so be like comment no wa share ama afoforo so enye bi he say Poku UTV ya kese ya shobobo say ye be so musompa aboa ma niema bi e wo so hunu no watumi ho especially with this year na ya abato afe no ya de nkomo atise ni be bro sa aboa ama u viewing pleasure no etumi aye kama e de ama ye tisi se nu na mfa nkomo na emro Odi say UTV omo ewo entertainment show to chire bi omo ene wo omo TV ne so aye fa be United Showbiz every Saturday bia ene omo show na efe pa na every Saturday ye be mini day omo satnase na omo enkomo twetwe na omo twetwe no na emu ebi ede ensem aba me de ehon nkomo na ede ebro na omo dwumadie no Empress Gifty ena etina adwam edima meji eja ototo nkofo ano a Ola Michael na owo hobi ena afeso so no MC ya yebo a ono so ewo hobi faida adutwunwa ono so ewo hobi ena Arnold Beidu mebra ono mi fili de pa ono so ewo hobi ena afeso so no sebe kokoromoti esan hombopo kwabi A+ ono so ewo hobi ena omo ida te kwakuma enu so beka ho eja nkomo no na ayede na aye nika na aya akono nso na omudidi nkomo na unim se na nse prophecies aba betodwa efa MPP NDC baomia mahama no adoso pa nti omukofa bi
ɛna na wochicho ko besa say apostle Poku nyina a ono eye enkane president edema Pentecost asori no anase chairman edema Pentecost asori no odisemi tudwa say asofo no sa contradictory nkomhye na omohye no emredu so obeja isense ama abioma bebre na esisie enti otu asofo no most especially prophet no otu omofo na eno mkofa asa topic ni ba omo discuss ya obi aka ni de na de ni de yebetu ni srani abasai Kwame A+ say de di kan odo oye nyamesum ni onye Kristo sum ni tie osum nyame onsum Kristo na nyamesum ankasa awose ekanipa brabo it should be vital in every human's life say yes sum nyankopon do hosoro no awose ne sum na ayenipa bi afa ya akono etre nipa mu na nipa gitum so obesum nyame nti ono Kwame A+ no osum nyame onsum Kristo yentibra nyamesum eye vital in the development of oman bia eye nyamesum enye Kristo sum me nyamesum ni nye Kristo sum ni okay anu ye no ana o kirem yenti oso osum nyame nemo onsum Kristo busafo ni kirem no o kirem ekwan ahodo bebre so na no me bekiri nya da amawo na watumi ate ase o se ono de dikan osum nyame because ba be Kristo for ko no Kwame A+ obetu akobi enti Roma asori obetu akọ Methodist asori obetu akọ Presbyterian obetu akọ fine asori ben eda onim CAC obetu akọ Church of Christ ono obetu awurambi pacho Jehovah Witness obetu awura ho ba bia ye kan Nyankopon wasam na ye kire nyamesom no ono A+ obetu akọ bi wo asori na ukọ no anu so obetu aba so fu bia wati asori bi o gada ha bia no ono Kwame A+ obetu akọ asori bi sanse ono osum nyame the fact is that o kan Nyankopon ana in as much as o kan Nyankopon wasam nko ade ono eba obetu awura wa asori ho no ono ma ba be sum sanse ono nyamesum ni yenti Kristo de na o kan no asori de no na yemra meto aso me ye nyamesum ni nyamesum ni kire se o de me call room asori de ma me ko ye ko kan nyame asem njo o de me ko Methodist a me ko me hu ya so bi se ne mu amaba so nyina ye pon a obi an ko wie obi ade be wie ro amana nso a o se ono o sa agi kremusum bi se kremusum no omusum Nyankopon na ono kra na nsen okọ Quran reciter oni nkofo bi ekọ so mkwa kusia Quran no na wotimi ehunu nsem wo msa se Quran mu nsem na Nyankopon ehun nsem ene wom ti dienti ono osum nyame no no nsum sebi nipa bi afa no susum nyame no eno no esese kremosum omugidi tu te Nyankopon na omosum no enti ono obetimi owura nkremodem no one nkremofo akosum odene mo mabebo ho obeye saa alwala ne ade ni nyina no a join nkremofo no masum Nyankopon sase ono Kwame A+ onsum nipa bi ena wonsum obi mfa ne so ensum Nyankopon ono osum Nyankopon direct enti ba bia ye kase nyamesum obi ano se enkremodem omusum nyame dia ono Kwame A+ obewura ho na ono nkremofo asum nyame wo de me ko mosque eye nyame asem ne ye ko kan wo ho me ko Quran recitation every year bia banama nom on be fa me ko nima ye ko Quran recitation ye kan Quran ni nyina me ko bi asem am kan ho nyina ayade e be boa wan kasa wa brabo owie no se Ghana ye gi traditional tum oti ase ye na nanom de no ye gitum enti ono no so ogitum se ye na nanom so sum Nyankopon enti ono Kwame A+ bibia nsi di kwan se oni ye na nanom so sum no so betuo akabom no ma sum oti ase enti ono ogitum pa se traditional religion na to be bia na ye sideline wo mu ye afrum no ye na nanom sum no o se dabi omo so sum nyame omo so sum Nyankopon enti Kwame A+ ono to ono ono so etimi ne nananum ekabom esum Nyankopon emane yeye saa so na wo de me ko ye traditional religion eso uchi bibie ya Kwame Nkrumah frɛ no enkankan nyame na Ghana fo be ka se Kwame Nkrumah som kankan nyame no se monko na monko som enkankan nyame na ye nim no yenye de no kra no ye traditional religion egunsa no na kronfo ni ho ukowi obi ade se wo bewu na nananum de no kra de otumu nchini bebre ana o kire se
omo ne som no aka ne no na Ghana fo so mo se bebre na animu a de enkofo ka se kwa me nkroma kofa kanka nyame ba na o se enye kanka nyame kanka nyame enkanka titi nyankopon nyame no wo dada no ona kwa me nkroma de ne bre enkanka nyame na Ghana fo ya hu kan se kanka nyame na sa nyame na ye nananom so hu no edin so obi be ka se sebe mpradua sa oye bibi de atwa ni nia no o ti ase no entimi o kire mu ho yentie no so sanse sa enkankan nyame no time na broni ba ha no be ka kire se owo papa bi wo soro ye frɛ no god no en na enkankan nyame ye frɛ no nyankopɔn afo osaka bibi se emrofo ne ba ye na omo be kire se omo nyankopɔn no te se ye nyame ye so no ode god no omo de ye brɛ ana omo bi angels brɛ na omo brɛ angels ne yes ye wo ye angels abofo wa ha o ne ye wo ya abofo e wa because pra antoa ene bosom pem ene sa nsunsu ahodo no a ye kokeke sa kire omo ne egu nsama omo no sa ankofo ni nyina no aye nkofo bo so ya abofo de man na kosi bi na ba ya ode ne de no angel Michael angel Gabriel angel Raphael angel Hawani omo de bre ya ma ye ndie no yesusu se e ya de boni nti ya to atwene ye kosi ni de bre ye bia no yen Ghana for na yesi ye wo ye de e wo hadada yentie A+. Nti broni ba no de Michael ni Gabriel but oba ye na ye wo no gopo ni antoa wa ha o ti ase nti oba ye ka so mu friend angel ye friend bosom mu shi incense ye gu nsa omo so mo Shadrach Meshach Abednego yesi ye wo buruman komoson ni oda pagan omo so mo Samson ye wa sebu amanfi ade na broni ba na ye wo bi wo hadeda nti so de kasa yenko gu nsa ne mo mpa ya me yenya mesumini ye be ko hoso enti ni nsema a okan na me ye sure say utena se na utietie mu a ubetumi afa mu aba bebre it makes sense our point bi utie na tim say abranche de okan eto asumpa nyankopɔ ye ba akopɛ o oye ba akopɛ whether Roman, whether Anglican, any denomination that you belong to, whether Muslim or traditionalist. Ye nyina ye sum nyankopɔ a ɔwɔ soro na ɔba ade cause ye nyina religions ni nyina maka ni nyina no we all believe say nyankopɔ na bɔ ade na bɔ so na asase bɔ nipa so we are not far away from doctrine na ye ankase ye church no one another the same thing yes say asum bia mu de na bibi kakra be rodo mu a hu say difference wom but obia ne kwan a ofa so asum ni nyankopon the paramount thing is say nyankopon no aye nyina ekwa abesi de so no osoro ono ena obia asum ne bie nti eno na A+ echeche no na busuafo owie no say asofo no a omo ye prophets no mo Ghana no omo manya so nya akono omo manya so nya akono kura omo ka wubi ada manya mesom enumegu ase nyamesom aye bibibi nyamesom kura nyankofo den nyankofo fa nyankofo akono so omo betuma ba be som nyankofo sanse ochina we say we adeche we say ene we ka we ochina we ka nti amanya mesom no ankasa yeso wa na asofo no omo ye prophet ogada no omo ma nya akono yentie no so na niamu ye samu ye ne saa na mu manya mesom aye very enya akono nti ya so be hu say asofo ni binum ya ade a sa prophecy we kan de wo ha we kan de wo ha menya nkopon ema ade ne ya akono na obusu aka no say nyamesom no ankasa no enka wo hwemu a ka wo se ka aban kura de nisika ye de ehwem na buo menya mesom efe edu ono aka no so se aban bi ba no so wo de nisika ehwe nyamesom o ya asofo no beto Rolls Royce o de beto Jaguar omo de beto Bentley o de beto cars agesi adam ti odo kwa de car no saboa edi kwa sa aban bi aye sa de etie no so francis ya e wo sa aban kura discussion nyamesum but enne nyamesum na aban aban discussion on beto Rolls Royce no madem ebinom na owie no ana otisi Owusu Bempah so Apostle Dr. Owusu Bempah o say Owusu Bempah abusuafo Owusu Bempah nyame na tua deka o say Apostle Dr. Owusu Bempah nyame na tua deka
Nyame atu Owusu Bempah ka. A+ nyame atu Owusu Bempah ka. Awusafo yinti. Reverend Owusu Bempah me bra pa no. Me bra pani. Me penasem. Ba nyame na etua ne ka. Ai nyame etua ne ka wode. Ewo problem a bibi ekoso bia nyame na etua ne ka. Na die nti e na kwa me A+ nyame atu Owusu Bempah ka. Awusafo me nka hye na no. Bese wutie ni njire mu no. Yeah, right. Kwa me A+ be ko you. O se nyame atua Apostle Dr. Owusu Bempah ka. Esa se emre bi o ka asem bi kire no. Na asem no wan fa ni serious. Eno na abam. Owusu Bempah me ka kire se nkrofo we omo nye. O ka kire. Ai, me ka kire se nkrofo we omo nye. Ode no de me trans no lecture me. Abanye betumi ebu oman we ene MPP aban sa wo hwia so omo kire kakra bi fe no say hey. Owusu Bempah no je akufu ade be too much. No je bibidi di kwa me A+ de toa no nso de atoa kwa me A+ de toa o ka MPP ase o chena o so masa je na o de uni MPP for nim akufu ade masa se ne man ni si wa koma pa ono man de yensi ni fobo o si je akufu ade ho kire kwa me A+ ba so ne o se de sense form adutira nyame atua de ka wo ho no we je no come say go omo nye papa so that be kwa me jai omuye sa wuhwe His Excellency Nana Adodankwa Kufuado ene MPP aban da na oka kanta back no enam pesa text na say onyankopon enu onyam adaadi na ono de oka ama Owusu Bempah ene Ghana fo ate say Owusu Bempah nkomhye no obehya afa mahama ho se mahama ena akunya no obefa no onde ogidi pa o se Owusu Bempah nkomhye bia nu a ono A+ ogidi but mahama de na okan no nko a de ogidi se mahama eba be president ewo Ghana nti Owusu Bempah ahye nkom papa na ne nkom na awahye no ogidi na wankasa du se na say A+ no si bu akufu ado akire nya asem ketwa enyenye nwanwa se A+ be ka se Owusu Bempah nsem na oka edefa mahama ho eye nkomhye no ogidi ebusuafo yentie mre nti nkomhye no o share no problem ni say mahama be president no enu de migidi kan komhye no nko de migidi on hye sa o hye different one bia migidi buina o hye nkom say mahama be president amigidi nti we de waya de on hye de say ya eti kwa mi A+ nsem ene ye de aguo de ama wona ebusuafo nyame onum nukrani ensem no ayedeja awo Ghana election 2024 emun nsem ne doso and these prophets that are coming out to give prophecies no omo aye divided omo nye baako omo no nye baako omo ensam kan nye baako omo susu ye nye baako. So we have a lot of prophets here in Ghana who have divisible mind or divisible minds. And our moon seven no so no enye baako, it is also divided. And the ama church members na nkasa no majority of them no are confused. Confused in the sense that when they go to church A, what the prophet will tell them, because that prophet is their prophet, they believe him. But is a prophet is going to the opposition and I say the other opponent. And yes, I know and our prophet cry. And two boko a Christopher now mo ewo gada hano ye nyina yesi yesum Christo yesum yankopon because of say ye a prophecy ni nti de omo kan ene yetie but the other prophets no most of them can yentie ti ama ya adwumu achiche bibre. But let's not forget there is one God, one faith, one baptism. One God, one faith, one baptism. Get that into you. Meja sorry say. Believe in God. Yankopon na also gidie. Enye ma sorry say. Osofo ye nipa. Send ye nipa form no obetimi afom. Send ye wo asori member. Uye nipa na otimi form no. Sa na sofo ye nipa obetimi afom. But the only difference is say ono wa ma no kwan na adoma chede bia be wura bi mu a
ɔde ate nyame nkyerɛkyerɛ ase ebiama ɔmo kwame atete ɔmo abedu mpɛmpɛnsuo bi a ɔno nso feel so obetumi atete nkurɔfoɔ bi ɛno nti na wɔte ne nanse. That is the difference. But who you difference ne ɛto nkyɛn a nyame baako na ne nyinaa yɛ som no bibi ansesan. Ote ase ɛbi ti na sɔfo na ogya wɔ ne nkwa oprichiche wi aso ukofia meditate upon what he has told you. Go over it again. Read your Bible. Check and see what the prophet, the Okayano, if it is true or not. They give us the opportunity. They don't just preach to us. Go home, go over it again. Make sure you see, say, seminars of the kind and I no cry. Because most times I saw them one. I tears of the mom just concentrate on the Bible neka. Tu coffee and ONYAME, no Bible, or check it, the stuff for the kind no cry as I no cry. So for any problem mistake. So they be crying no Argentinian maybe a corner so pressure be near the binti. Obejo kwa ne be oka lukwa. One here na no afu no akoka different quotation. Ye hunu da. The software nipa, that's what I want you to know. The to for ration mu. E won sa sofo no boa asore mani bebre kwan bi so. Spiritually omo na ka hu mu nsam de kire. No kure. But susu. And for 100% trust in church of one. Because BBI to me say. You understand? Somebody started Anglican from infancy, from the childhood. And you know, we get Anglican kwa sorry for. Obi shall say Methodist, or an brain, and any Methodist no call. Or this of be a can to my barn, a come to my barn, and more yaffer than. So where you started from, that is not where I'll be ending. That is not certainly where you end. Tienti ni mabiase. Ni wuru se nyame som no. Ehia na nyame ode e ba asase so ye mesom no. Enya sorry, heaven asori ni ho. Heaven Roman ni ho, heaven Methodist, Anglican wa sorry ni ho. Nyankopon na wo ho. Enti yade e be please Nyankopon because enye sofo na betua oka. Enye sofo na de wakatua be ma ho. De mo de wakatua be ma no. Eno twedi amfo Nyankopon a o soro. Fa ore se Nyankopon mu enye nipa. Na wo ye ni sa ebeboa wo na aboa da che. Busafo Poku 1 TV no so be futu kakra me de ama no no. So wo be fa ye wawa se mu fa so a me de matufo. Me da wase se wo he Poku 1 TV. Se the first time subscribe, like, comment, share. Man for so enye bi here. So once subscribe that so like, comment, share. Man for so enye bi here. Me di e de kofi Poku ma me na mu nyina ma se mesrewo ada mesrewo election year Poku 1 TV a show boss e de nyoma bebrebe bro. Enti eni entra show videos dem wa e ma yentumi enko animo. Me da mu nyina ma se me de boss Poku 1 TV.